I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan moj video klip. I u današnjoj epizodi ću vam pokazati kako možete da skinete Euro Truck Simulator 2. Evo ako nešto o toj igrici, igrica je rađena 2013. godine. U njoj se radi tako što prelazite robu u kamionu. Igrica je bar zanimljiva, tako da možete da je skinete. Zauzima 3 GB, tako da možemo da krenemo. Evo ako uđete na vaš Google search i kucat ćete download Euro Truck Simulator. Evo, Euro Truck Simulator 2, pardon. Ako, pošto mnogo vas muči taj problem da ne znate kako se skida preko torrenta, ovo vam je bez torrenta. Znači, i nađete ovo www.eurotrucksimulator.com i tu možete se uveriti da je to njihova prava stranica, kako već, sajt. I tu možete skinuti Euro Truck Simulator Full Game, ići ćete Full Game ovdje. I on će vam se ovdje pokazati i vi ćete naći Euro Truck Simulator 2 torrent, ali morat ćete da nađete download, tako da morat ćemo sad preko torrenta trenutno. I idemo local download i sačekat ćemo malo i evo ga Euro Truck Simulator. Sad ovdje trebate sačekati 868 MB, ja to neću čekati, već ću odmah ući, ok, mislim da se usim. Onda ću ja odmah ući što sam skinuo već u setup. Sačekat ću malo da se učita. I uvijek ću vas da imate pravo setup, znači kad skinete igru imat ćete samo ovaj setup u folderu i samo kliknite na njega, idete next, ići ćete install, nikakav CDK ne treba ili ne znam ja sad šta. Možda isto pravim klip za PS9, to sam isto jako lako skinuo. Vidjet ćemo, vi napišite odabranu igru koju bi želeli da vam pokažem kako se skida, osim GTA 4, to znam da skinem, ali pošto ja snimim na laptopu neću moći da skinem taj setup. I hvala što ste pogledali ovaj kratak video, nadam se da sam vam mnogo pomogao. Kada to svedete next, dobit ćete igru na desktop, ući ćete meni ovdje i dobit ćete ovako Euro Truck Simulator, meni se ikonice još nisu učitale, evo ovako, i možete da uđete i slobodno da igrate igru. Evo meni piše open, mogu da igram, ali sada neću. Hvala što ste pogledali ovaj video, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!